O le a mo se upu mo i tātou le nei tai au. Mai la fionga pa ia le tua. Le Ioane lon mata upu e 5. John chapter 5. Le a o whaita wina mai le whai upu mua. Ia se ia o i le whai upu e sifulmar wha. Ioane lon mata upu e 5. Whai upu mua se o sifulmar wha. O fionga lo tātou alii. Ua mawai ia mea o na o ola i le tau saminga o Iutaia. Ua mali wa ai Yesu i Yerusalema. O Yerusalema le ta elenga. E lata i le whaitutoa maa moe. O pe tesa lona ingoa i le upu e peru. E 5 ona whaapaolonga. Sa ta oto ai tangata e to atele. O e mamai, o e tau waso, o e pipili, ma e maetino vale. O whaatalitali ai le ngaepo le vai. A wa a o yo naso. Ua alu i fwai le a ngelu le ta elenga. Ma wha ngaepo le vai. I le o le ua mua. Hifo i na ngaepo le vai. Ua malo lo ai o ia. I le mai na mai ai o ia. Sa iai fwai le tasi tangata na mai. I tau sanga e tolunga fuluma le valu. Ua sila atu Yesu ia te ia o ta oto. Ua sila fia fwai. Ua loa ona ia te ia le mai. Ua fetalai atu ia te ia. E te fia malo lo ea. Ua tali mai ia te ia le nā mai leali ie. E lea i lava se tangata na te tuuina ifo au. I le ta elenga. Pe anga e pule vai. Alu ifo au. E mua ifo le tasi ia te au. Ua fetalai atu Yesu ia te ia. I nā tu ia ilunga. Ave ia lo muenga. Ma ia e savali. O na malo loa lea o le tangata ua avelo na moenga ma ua savali. O le sa pati fo i lea aso. O le mea lea ua whaima iai utaia i le tangata na wha malo ina. O le sa pati le nei. E sa ona e ave ai lo moenga. Ua tali atu o ia te ilatou. O le na wha malo mai ia te au. Ua fetalai mai o ia te au. Ave ia lo moenga ma ia e savali. O na fesili mai lea o ilatou ia te ia. O ai ea le tangata na whai atu ia te oe. Ave ia lo moenga ma ia e savali. Ai le i loa e le na wha ina po o ai. A wā ua maliu ese le mu Yesu. A wā na iai le moto tangata i lea mea. Ua mawai ia mea ua silafia o ia Yesu i le malu. O na whetalai atu le o ia te ia whaauta. Ua e malo oe. Aua e titoenga sala. Ne i o atu ia te oe se leanga e sili le nā. Maris fulma le 5. Ua alu atu le tangata. Ma whaelo atu i tangata i utaia o Yesu na whaamalo ia te ia. Tātou te talo i ovalo mātou alii, mātou wala au matu ina atu i o luma. Lo mātou whaalongolongo i aua fionga i le nei tai au. Ta mā mātou te talo ma wala au, whetalai sau noa oe. I whapena ono mātou langona lo whetalai mai. Anga lelei mai oe so o lava o stasi o le a mawhai ona maua le avanoa e whaalongolongo ma mole mau ina ai le nei a onanga le ali ie ta maanga le lei mai oe la ngatasia i mātou uma i le musumusunga ma le tā inga lo nganga pa ia ina i o mātou i lolo fina ngalo ta mātou te talo si e fo ina le mana ma le mālosi mātou te mawhai e ona māla ma le maina mausi ta ia au a fionga te le sovi inga e tu sa ai i le nei tai au ona o Yesu ameni ameni Wa ile nei tai au te fia tala noa ia te oe se mta upu e whaaulu tala ina. Ile fesili sa fesili a Yesu ile nei tangata mai. O fesili whaapea e te fia mā lolo ea. Do you want to get well? E te fia mā lolo ea. Le ai ma se isi anga vaa. Le ai ma se isi a langa te tau. Le ai ma se isi o iaile le mana o iaile mā losi. O iai le pule e whapena ona fesili e le fesili lea. E te fia mā lolo ea. Wana o Yesu lava. O mea lava e whatatau ia Yesu le whanau le atua. O lo o awhi i te tonu o langa fesili lea. Po le a lava le tūlanga o e iai. Po se whaalapo putonga po oe personally. Po lo a inga. Po le kale sia. E mawhai e Yesu o nga fesili lea. I so se tasi, so se whaalapo putonga. So se vaenga o iai, ai sea, leanga o ia e mawhai ona foa ina le malolonga.
o ia iai le mana, o ia silafia mea uma, o ia iai le malosi, o ia iai le anga vaa, e whapena una pule o ia iana mea na whai. Whanonga whainga ka whamai, e te fia malolo ea. A whapeo o e nofo mai e whafonga mai le nei tae au, o ani tūlanga ni Efeso inga, o lousoi fuanga lue, i le fina ngalo o le atua, lousoi fua whalea nganga, o le fesili le nā mo tātou le whana o le atua, to e langa ai ma to e fangu ai, la tātou savalinga, o le a, e te fia malolo ea, a iei me whale tun, e mea tū ngā, e iei me popole ai, le tā ofi, i le taunu ungo, ne fesili ea, e mawhai o ngā iei stasi i tūlanga o mai mamaftianga, a nā tele i loa. Whako a mawhai lai, oe ona tali atu i le fesili e tusai, ina ua e i loa o le ngā e ke mai. A whape ke le i loa ngā ke mai. E le ango oe, e le kea oe, e le popole oe, i le fesili. Whai mai, e te fia malolo ea. A whapeo o Efeso ina la ulu ngā li i your marriage, I'm talking about, i le nei vai tau o le soifuanga. Whai mai le fesili a Yesu, e te fia malolo ea. Directive and personal. Tato iai le nei whaamai o tato whawhisanga i le nei vai tau. Physical healing. Le tato tala noa i loi i teimi le nei. Whai mai kala al tuspa ia. O ia tato te malolo ai. Whai mai le fisile Yesu e te fia malolo ea. O le tala le leila ua whapenau na lofi ai ma le matua i loa i tangata lotu, e ola vekanka e le o le lotu, o walato matua le i loa, le mea moni e fina ngalo ai le li i lana e kalesia, le ala o le whaolotanga i sea, le anga ua filongia, ma momongo mai malistala le e le o le tala le lei na, o lea, o le whaamalolonga lava, o le whaamalolonga lava, pero whaat, ua tumula lotu tangata, e lo lofi mai ona whaamalolonga, e misi ele a ano moni i, pele wango whaako, whamei Yesu, e te fia malolo ea, ua kele lai na tau lai le vaaya tangata, ongo se tala masani ele nei tala, tau lai le vaaya tangata a ngai i le tamaloa mai lea, ma le whaamalolo ina o ia, ale mea moni, e iai le si fi aua sili yatu, o loo fina ngalo ai le tua, ina ia malamalama i. Nei vai aso, ua tuana i atu, ai longa ngai eise sa moa, e le i matua whaafetai le tua. Ke loa tele niso tātou, na whaamalingi ina loi mata o le fia ma le whaafetai, le whaamanui le tua, o no mea sa tātou wa ai sa moa. Sa tātou tutalo matuli vai matu ina atu le tua, ia mau se tasi e au ngoa mangi kaua, ia mau se tasi man le file mu, ale ale tali whaalia le tua, ale nkako vai umaila. Olea, uanga lue mai le tua. Ua mai le whaamalo longa a le tua. Wanga le lei mai le tua. Ua vaaya, ua whaalongo ina, ua tātou langona, ua moli mawina, le whaamalo longa le na a le tua. Le whaamalo longa na o le tua la vai sa wai. Mea nganga ala inga whai e le tua le fisiri lea e ala ilona halo. Liu tino tangata o Yesu ea. E te fia malolo ea. Le nei tae au le whanau le tua, o le fasili ngā mo i tātou, a ia i loa, le context o le tusi sa tātou whaita wina, ai vai ai, whai mai kara kuspa ia, e tele ai si mailanga iai o. Whai mai kara, whai mai sa tā o oto ai tangata e to tele, o e mamai o e tawaso, o e pipili, ma e mai tino vale, o whaatalitali ai le ngā epo le vai, o kua ngā mai umanga ngai ai o, e to tele mai na iai o, ngai ai male alfa moe moe, ina ia malo lo. Paku Yesu, tasi arka malonga, ma pike Yesu ina ia wha malolo ina. O lani mea le kam whailanga pa ia tau mai i, e le o keimi uma, e fina ngalo ai le tua, ina ia malolo mai. E iai keimi e whapenga o ngā tatalo, tatalo so onga kakalo ai tātou, te lo, e iai le fina ngalo le tua, mai oi, e le mai oi, wha malolo oi, e le wha malolo, He sees beyond those. O vatu le vaia le tua, i me vaia e o tātou mata. E la ke me whape tātou o le tali mai le tua tātou tutalo. E fa te me whape tātou uanga sala se tasi po o le anga sesi e ala onga mai ale ai o le whainga pule ao le tua ma le whamoe moe lon taunu ungo le a ia i loa o i o le tua, ia i loa i lana pule ao, ia i loa i lona matautia. Langa ua iai ke me masoro so e ola vai so o Yesu. Umang fa pula les ka waso mai so o Yesu.
le li ie rapie o yang sala o le li le po nga maku ma Yesu ele o nga yang sala le o nga maku foi a ua faia le nei mea ina ia vi ia ai le tua ina ia faalia ai le matautia o le tua mea ngana fai atu so o le whanau le tua a e loa le a e malama le i loa tua e toa file muai mea uma isa wa e loa e ngā lua mai o ia i lana pule au e tu lolo mea uma lona finangalo e tu tupu mea lona finangalo e ongo le tusa ma le tatou whaamasinonga i o tatou mata mawinga o le olanga nei a peita i olo o ia i tua le a ao whaasoa mai o le tua o inga i loa ngai mau mea nga whaisa mo o inga i loa le ngai whaama i olo kako vevesi ai Kele au ngā whaama pe ua umongo whaiaku isi aso tuana ia o le sia ngā maa ngai ala wal whaamai ua mawhiki runga i lo o mawhau whaulwa wa aia tu i o le mele nei ai le i oso al whaamai o le whaau lava ia a isi ia o le ia mai sau come and receive your miracle come and receive your healing sau ai le iengos whaamai au ienged whaamai ua sui o lea a whapeke mai au ane e sau Mot, o le keimi ngai kaunga mo mia ia koe ngā whiaunga a whapea e ke mai mo mia rau sau ngai whaamaru mea ngai lea ngai le se o le tātou tala le whai mea ngai lea ngai le se o le tātou whiau tu inatu in other words mea ngai lea ngai le malama le o tātou ilo tātou tua malona fina ngalo ia ei loa le lo tua o le tua pule au ngā lue mai ai i mea malolosi ma mea vai i mea fōlinga i le lei ma mea fōlinga leanga ina ia taunuu i le taunuunga o lona fina ngalo. Notice something here. Ola kangaka mamai lai o. Aia latu Yesu fesili sa o lava kamaloan o isi winga ngalo tātua li. Vai i ole akalu ke mga tu atu ele ngata ile fa malo longa ile tino al fa malo longa ile nganga. Ngana fa tu fa malo longa ile nganga. Ngai o aku fa pus fumal fa me kala Yesu. Alu loa auange e koe ang sala ke o koe o ke o se si me sili aku lo le nga fa malo lo fo Yesu le si supa le nga mai la uriko fa fo e fa so mai lunga le fa lo fale mai kala Yesu son go your sins are forgiven la lo ngal tala e o fa kasi la le fa malo longa le tino ma le fa malo longa le nga atu tu mai atili ma le fa manga lo ino ang sala a koe ku mai atili lava ma le fa ola ina o le nga le mea ngā le tupu i ua whaola inga le kamaloa lea. Kele o le au mamai, kele o le au angsa langa iei o, e laku Yesu pikir ko akasi. O le si mea e kauke loa i, le ai masi mea o tau mai i, upe ua mafuli ngā o tātou mawhauwhaunga, una ua masani tātou le tala lea. A fōlinga mai, e le ai masi mea o tau mai le tala sa whaita wina, sa i ai se mana o le kamaloa lea, ina ia whamalolo ina ia. A ngā laku lava Yesu pasi loa, e le ai lava se mea tupu. A me walaku Yesu wa iloa atu, wa sila fia e ia. That speaks of the deity of God, or of Jesus. He knows, e vaai o ia i mea le vaia. Nga iloa Yesu le mo o mia ka malo, le sfa malo lunga. Laku loa whameka kuspa ia, ua ia iloa, ua iai le mai ia te ia, ua loa fo iona taimi. Nga tolus fulu valu tau sanga, o mai ka malo le mai le. A te lolo mea mali, pengo whatu, le ai ma se me ongo i, nga manga ola kamalea ia malolo. I read and read, I can't see that. E mo i lava, o whakea sio ki fia malolo ia. A melanga excuse, e le ai sesi, e sa ue ave au lalo le vai, nga lo kawa lakua, ke lakua, ua pasi a iskaka i o luma. That doesn't show anything. This man wants to be healed. Le ai ma se whai longa kalanga, e loa nga manga ola kamalea, ina ia, wha malolo ina o ia. O Yesu na amata. Pero fa anga laku Yesu, anga fakali Yesu se sausis, le masis, e laku Yesu, le masis na ilo o ia. Le masis na ilo o le li ile, le masis na ilo o le tua le o le utin tangata. E le masis na ilo e mafai Yesu anga fa malo lo. He always took the initiative. He always started it. Anga le fai aku Yesu e ke fia malolo, e le eise kalangoanga, e le eise fa malolonga, e le eise se ikangi o Yesu, e le eise fa kulunga fa savali ma avelonga moenga, e le tutupu ma menga, pe ana le amataina e Yesu, fa nawa le tua o le akale nga, o le fa alinga nga, o mea le tulanga ye tatu ea, e a matalava Yesu,
mea umai i tātou. A mata Iesu lo tātou whaalotanga. Ese lo fefe ke maupopole whaalongo le mea lea, a ina ua o maua Iesu, a ina ua o talia Iesu. E lei sea o nga whapenga tuspa ia al whanau le tua. Whamai kalkus pa ia, o ia nga sau sa ili, ma la veai i lena le iloa. O ia nga sau tu inatu lona soi fua, e whai mataui. O i tātou, e whai matau langa. Whamai kalkus pa ia na oti i tātou. Whamai kalkus pa ia, o tangata whale lalo langi, e le ma whai ona ngā watulo na loto i mea ale tua. Le mea la ngā, e ta taula wa o ngā amaka Iesu. Anga le fesili Iesu, e le aise talanoanga i. Le ai masesi ngai oi i pe tesa le temi ngā nai loa Iesu. Wai o pe kesa, pe o tatou whai tau toi, o le siona winga o le fale o le alofa, muti vale. O le fale o le ngofuanga e o tangata mamai. O le vai, fa mea lima ona whapaolonga. A whai tau atili e kalfaso piko mai, e fōlinga mai, o ngā whapaolonga, nā lolo whai tangata o le nā o ngā mea o le nā nuu, ina ia whausia, mō kangaka mamai. A vai fōlei ei, na maua le awa noe mālolo, ka mālo lea. Ai le i mālolo. Ai sea, mea nganga whai a Iesu, do you want to get well? E te fia mālolo ea. We're not going to go past Jesus' questions. A fesili Iesu, e leo wha moe o ngā Iese mea ngā ke fia I loa lea, because he knows everything. He's God. He's omniscient. He knows everything. A langa fesili Iesu, e mō tātou. O fesili Iesu, se whawhango, se lui tauinai, toi eu ele loto ma le mawhawhau le li lea, ia I loa, pe mo I au fia malolo. Wak whiako lau kala, ua whōlinga mai, wane fia malolo, lau kamare. Wa mangai ale mai wa mangai ale pili ia wa mangai ale falongo kalo fes kamalo kalo fai I ole ase me ala mafai e mai ele aisanga earning ele mafai e pipili wale korsful varka sanga o pipili kalo fes kamalo wa mangai ale falongo I mea nga wa manga I feel sorry akanga kaya teia ele aise nau ina ia malolo sa wa mangai ale mai wa suama lie le ngofo mai wa mangai ar si ia ko CEO wa mangai ar si solo le ai se feel responsible le se mea ata fale nga ngal fana le tua e fa pe nga isi kaimi ro ka kolanga if not all the times wa malie o le aka o le mai o le aka o le anga sala wa suama lie wa mangai le anga sala wa tofo le leile anga sala wa comfortable tatou wa confident au ngofo inga wa le ese lu itawina le ese fasuluina maka kuspaia e fefele ami o le anga e saule malama ne ia faalia ana anga sala e fa pengal mele I le yese nga he wasn't him ele nga ia nga maka ele ia na ole atu fa malolonga aya o Iesu o le mea mo ia pe afa pe etusai wa le fia malolo le lile wa ke ia fa ko Iesu tu la ia avelo moenga masavali pa walang karang fa mai ele si ave te lo mea nga mau tato mea nga mau ia te oe wa e fia le mea nga e ke muse fa yakse kala tu langa nga ke olai e ke muse sa veu le olanga le fetau le tato te olai o le si au muvo le o le amaka nga ta uai se mai ele ai se tangata e sau se ave ifo tolus fuluvalu tau sanga sa fa fefeanga nga ele fikanga. How can you not figure it out how to get done earlier than everyone? 38 years. E fa pela o kolu valu kau sanga nga e kusa male se fulu kolu wafe valu se lau fikus fulu pe asa lo calculation ia aso pe fa pe aso nga velo kamale o le kolu wafe mon kupu fo nga wa vangoa e learn e langa le songa pe fa fenga o la lu wa mai o ke alu ifo that tells us nga mafai nga alu me fa ko Yesu e te fia malolo ea wala lo Yesu e fo linga mai I lauva ai wale fia malolo wa mangai le olanga mai wa mangai le olanga ngofo wa mangai le olanga faalango lango wa mangai le olanga nga sala to be spiritualized fana ole tua o nga fea le tūlanga o iai, le tātou savalinga.
ua fesili lo tātou ali, e te fia mālolo ea, lua le ngā, e fina, o lona le fina ngalo ina ia wha mālolo ina e tātou. Wale ke le o le wha le tonu i ina ua le iloa Iesu. Ke le o le wha le tonu i, imagine, o a mea le au Phariseo, o a mea le au staulanga, wha ngau Iesu le iloa, o ki Iesu koe ku le iloa, o mai le tala le iloa, sau Iesu i e anu i le ainga tangata iuteia, o soku i pekesa, kaur ka māloa le mai, ai le iloa. Pau lava le mea leo mai le au Phariseo i, leo mai e la au iukeia i, o le wha masino, ma vava ai se me wha penao na wha le tonu o Iesu, se i fasio tia. O le matau tia le ngā, o le lama tia le ngā, o le leanga le ngā, o le tātou le iloa le lei o le tātou ori. Ea, e tupu e lo langa whamasino, e tupu e lo langa tu ua i solo. E le eise tangata. Ke lo whako ai loa ka maa loa lea, ia Iesu, i ngā ua whai a Iesu i ola manumanu. I ngā ua koe wa ai a Iesu i ola manumanu. Ala te keimi a koa ngai wha malolo, uma lavanga wha malolo, wha ke Iesu, kulai malu, o kulai u kewe mai, o inga wha koe keo, e sāle, le amo le moenga il sāpaki. Mai, o ka maloanga wha malolo, i ngā unga whai mai a te au, e amo lo moenga ma ualu. Le aise i loa, o Iesu, mo o mia lo tātou loa, o lo tātou ali. Ke le i o le whale tonu, whanau le tua, pe a tātou le i loa nei, le ao o le ekalesia. O fisili, wa e loa Iesu. How much do you know that Lord? How much do you know God? Le ale te leo lo sila fia. Le ale te leo lo i loa o Iesu. Ua misi le ava noa e tapua iai ma whaalongo ia Iesu. Misi le ava ngoa i isi ma ia e malo lo ai o le ua o mai, le fo mai, le ua o mai le atua le utiun tangata, o le na whaia le langi ma le langi, e le aise mea whangitai a teia, pasi a koe au kafo lako fale, au ngoa ma se iloa. Tā ua o le iloa, misi lava ngoe mafuta ai, misi lava ngoe ngofu ai, i vai o Iesu pe o Maria, ma whaalongo atu ila na whetalai mai. Ho o lava le au whailotu, ua lato le iloa, Iesu. Misi leva noa e mauai le ola e whaavavau whai upo e luas furumat wha. Maka kuspa ia e moni o te whai atu i a te autou o le whaalongo mai la upu ma tali tonu i a te ia nana awina mai au o i a te ia le ola e whaavavau e le ofo i a te ia whaamasinonga a ua o atu o ia i le ola sa i le oti. Vali ke le o le misi. Ke leo le ava noa ua mai mau, o ka se manu ia sa lilo lele ua maua e au noa ma se tau, a ua misi, a sea, le iloa Iesu. Imagine pe anga iloa uma e tangata mamai anga i o Iesu le ua laku, e iloa ma mawhai o na wha malolo. O le siwinga maalia ngā o le atua, le tātou te iloa i. Ngai iloa Iesu la ia iskaka mai o, ngai iloa le Iesu. Ale amenga le whaamalolo ina Iesu? That's the question. Throughout the Bible, you will see, e ke vaai ai, e iai lava e na filfilia. Le whai ai o oe ma kerisiano whanau le atua, o oe na filfilia, whawhela langi, e le filfilia la langi, o oe na filfilia. Kasi haka maaloanga mai i, anga filfilia Iesu e whaamalolo, ma whaamangalo ana anga sala, o fisili, whawhifele lau tele, whawheska ngaka, wale alofa e Iesu, fisili ngā, tātou te talia ma le loko mawalalo, e pule lava Iesu, o sea, e le iloe oe, e le iloe au. Ngai si la fia e Iesu. Ai laku Iesu, whaamalolo, ma whaamangalo, ngal ka maloa lava e tuatasi. Ai se anga le, kad kongo rauri ia. Ai se amenga o mai e lau whai lotu lea, instead, o le Iesu lea lenga valo ia. What scripture did they study? O le ale le whenga inkuai, le ale kuspa ia le lau ke aoa, le ale kula fongo le lau te launga, o Iesu lea oi i. Whai mai kala artuspa ia, mai ia fionga a Iesu, whai upe whawha, mai, e ma whai pe whea na tali tonu o tau, o e mana na o ile vei inga o le tasi le isi, o le vei inga mai le tua toa tasi lava, tau te le sila fia, that's the problem whana o le tua.
Mea ngai pongi sai vai a tangata mapolotu i le tua o lea su e vi inga, le aise vi inga o le tua. Whamai Yesu, la whawhewhea o ngā kou kongu, kou ke le whai vi inga i le tua ko kasi e te tau i ele vi inga. Ngā kou vi inga la wanga Yesu e. Wa whai, e le mawhai stangata su e vi inga, fia whalia lia, mita vale. O ngā awele vi inga i le tua. Isea, o ia lau atua, o ia le vi inga, o ia le taunu unga, o ia le taula inga o mea umalava. Self-centeredness. Mea ngā mea mua fe me Yesu. Aise se fia mulmuli mai tau lea. Whaafiti oe iate oe lava. Deny yourself. This man, religious man, leaders of Judaism, they seek glory from men for themselves, not God. Misi lava ngoa once again. Le seven sa kakaunga ko kukuli sa kaunga mulmuli tai ya Yesu fekala mai le aso fina ngalo mo mato sa tauna ifo ma fa manu ma fa fitaya wa maua le nei ava noa ele maua ele lalolangi uma before and after Christ's time ya ilato making it worse o faya onga o spaia o faya onga le tula fondo o e su e masa ili ya fionga ale tuanga e ala ya mosi lewa mai le atoanga le tulafono ai le mawhai ona i loa. O le meanga le tau e lau ai le whanau le tua. Le mawhai e sangata fia vi ia ona vivi i le tua. Ai le kala a koa le pe la kakwa ngata whamalolonga lau kamare. But the whole chapter, Jesus is trying to prove his deity. Jesus is trying to tell them, I am superior, more than Moses. Sili akua ungai lo Mose. Sili akua ungai lo le tula fondo. Sili atua ungai le oa o le atua. Kala nga Yesu le kam whewhari ali i. O Yesu o le atua. Sili aku lo Mose. Sili aku lo le tula fondo. E le ima whai e tangata mapo tapua inga ona i loa. Whana o le atua. O sili Yesu i lau loku. O sili Yesu i lo ainga. O sili aku Yesu ngai lo mena nau i ai lo loto. Ngai lo le oa ma mea whapena. Ia awange e misi ia te oe i a Yesu. Awange e misi. Langa e le tutusa le Yesu o le kam whaika koe awao. Ma le Yesu lai loa iskanga so-called Christians. Ma le Yesu lai loa le Mosalemi. Ma le Yesu lai loa le Rolangi. E le tutusa. O le Yesu o tātou o le atua o le whaamasino. O le whahola, o le ali, le Yesu ngā kako, e ana fionga i e whai mai, au tau alolofa i a te au, o tau o so, pe au tau whaia mea o te whaia tuai, le Yesu ngā le whai mai, au ngai koe whai mai se sio o le ali, pe a le uskai mea o whaia koe whai, le Yesu ngā kako, e ali la le Yesu ngā i a tātou, pe a tātou whaia mea e whinanga loai, ka lia ma le loto maulalo whana o le atua, e le o oe ngā e sau i a Yesu, o Yesu ngā luatu, ngā e le iloa, ngā e oki, e ke lei whāngau, e lei iai se oe, ngā e lei so nau watu i mea ale tua, e sau Yesu whaapei lewa o ngā whisiri Yesu ka mālolea, e te whia mālolo ea. Whaapei ngā o ngā whisiri mai. Simple question, the answer is supposed to be yes or no. The answer was totally different. Whaapei ngā, le kali e mole tangata, lai oti whalea ngā. O lea, o le kuai. O fōlinga mai o le whawhita auli, o whawhika auri o iska ngaka. Ale an whawhika auri, o hau lava whamai, o ke alu waku. Kolua, se fulu kolua whe vanu se lau, fikus fulu, pea sa o calculation. Aso, approximately, o leo 5 o ngā avangoa. How can, kasi alua maa singa, you figure it out. How can I get down earlier, faster than anyone else? How? Wewa aile Paralympic le whakaamakni, oka, e mulinga fo i le au, mulinga fo i le alowa, mulinga fo i le oa tangata, malolosi i le oa kākangi. Kasi kausanga a koa, e practice aila walu i lalo sa ulunga alu lasa, uma ua makua i kukua ma masou lima e fit, e loa ngaunga kulimangu umore awala, e sauma le meanga e ilo moenga, i lalo le vaipe anga epu. E le ikupu se mea whapenga, what that tells me, fia i le olanga mai. Whaaliliu, whaaleanganga,
fia i le olanga anga sala le na turanga o kako se i longa lava wa intervene le atua se i longa lava wa apa mai le li pe o fa kole aka le ali I o le piki o le election o le chosen fili o tātou e le atua me nga e matua te le i lau whaftai le li esea le angoa ai fili lava oe kele o mai langa I o ala ko Yesu fesili lau kamalea e te fia malolo ea mea uma, amatanga, longa whangai o inga, lona taunu unga, o mea ngā whai e le atua mo I tātou. Mea ngā piko sile on kaule keo siango ngā ke le nga whawhitai. Ele kat kongura uri e a Yesu. La tau tele I loa Yesu. A te loa whanau le atua. Ha e le loa ne Yesu. It's a saddest thing. Pea e le loa ne Yesu. Ea, me mua, e te le whawhetai ai o na wāwenga. E te le o la whawhetai ai, e te le loa I wāwenga o Yesu, e se ai me ki kilo ai, e ke le ki kilo ai le tua, e ke le vaai ai a Yesu, o ngā ua e le vaai ai a Yesu, e le aisa o whawhetai a Yesu, o ngā ua e le loa Yesu, e le aisa o vi inga, e ave I le tua. Mai kala kuspa ia, e whai upule na e iwa, sfutu kasi mai, o na malo lo lea o le tangata ua avelo na moenga ma ua savali o le sapati fo I le aso deliberate lava le fai o fika Yesu sapaki anga lailo Yesu e iaila ua li ia e sili aku sapaki lo ia lesi ngā mea ke le ngalo le fai loku o lea ngalo Yesu lea sili aku sapaki Yesu lea o lea li o sapaki fai mai kara kuspa ia fai walfai tawa mai o sapati fo I le aso sfulu o le mea lea ua whai mai ai utaia I le tangata na whaamālolo ina. O le sāpati le nei e sā ona e ave ai lou moenga. Ua tali atu o ia ia te ilatou. O le na whaamālolo mai a te au. Ua whetalai mai o ia te au. Ave ia lou moenga ma ia e savali. E te le kai whaafetaia vāvenga o Yesu pe a ele iloa Yesu. Pe a e lesi ku e whawhea ngai mai Yesu. A whawhengo fie, pe a pea ngai lalo oe o le pūlenga, a le tūla fono, po le lau langi, po sa kangi e sea, e pongi sa e lau vai a Yesu, e ke le whawhetai ai whawengo Yesu. Koles fulvar kau sanga, imagine, sa ke I loa lava, iai lava singa vangoa, e I loa I lau ri ia, e le au whai, e le au iukaia ia, le ka māloa le o mālolo. Koles fulvar kau sanga o pipili. Pe anga sala, pe nga whangau me whapenga, po le kau ilonga anga sala o pipili ai. E ka kau lava ngai loa, kaunga, a whapeo langa iai le aso lea. Nga sa vali e lau kama lea. No inga iai fo ingisi aso I lumak. So e ka kau lava langa la koi loa. O ka maa loa lea, nga pipili. Koles fulvar kau sanga o pipili. Fe kau I le sa paki, la e amo mali moenga whai mai. Sole, e le mawhai o ngā moa, lou moenga I le sa paki. Misi a koa, piko mai luma le vāwenga, piko I or sa paki, la koa le vai, misi le vāwenga, ai kau sa paki. La koa le vai, kau le moenga la wamo sa paki, ai ngalo, or ka maa loa lea mo le moenga, nga pipili, nga I lunga le moenga lea, a lewa lunga le moenga ka maa loa, wa amo mai le moenga. Tele vāwenga. Tele mea le mawhai o tātou mawhawhawina, le te le o vāwenga o lea lofa maleanga le lei o lea tua, misia kor kakuwaia, too much religious, wa ova le mapoloku, ova le fia akua, ova le fia, kere whakawha pe whasale ami o kua, au ova le fia akua, whakusa, ova le fia pa ia whalia lia, ova le fia vi ia. Le I loa le vāwenga, Kolusu varkau sanga pili lele o malolo la saka kaunga paki saka kaunga o feo iai o Yesu la nga lenga makolaunga o Yesu la nga lenga makoaunga ya mosi o Yesu la nga lenga valo ia mai e Isaia mai la to perfecta lela o Yesu kongla le se me fa penga asia wa pongi sa maka ile mapo tapu inga pongi sa maka ile tula fongo le loa Yesu le aise fa fitai le aise fa manu le aise vi inga le aise patipatia ava ngoa ma ngai alea e kakaunga I loa Yesu ainga misi asia esse le mea lai mua esse le mea lai fataua
Le ai sei loa o Yesu. O mea onga ngā, mea tū ngā, o i el tangata, mapolotu tanga kai alu le loku kolusu valkausanga, ele loa Yesu lea. E ai se o langa whawhitai, le ai se o langa whamanu, wa le vi ia le tua, wa ngā kākou ale o vi ia. One of the things nga oke Paulo i o Korinto. Wa fōlinga mai wa ngā anga le vi inga, i le awali i whai mea peo le mea nuk whai akua. Awa ngalo ai le tua mauna wāwenga. Ngalo ai Yesu. Sa kaunga makua ia. Pepengi oki mangi povi. Sa kaunga makua i whai. Ai sea, lele wa whetau i male ali. Wa maua Yesu. Wa whaamalo o lor ka kolu walu kausanga o mai. Ai sea, mai mauna avanoa ma tango fie. Mai mauna avangoa wha aulo. Misi a koa. Ese le mea ai ngai. Ese le wha mua. Whanau mai i le loa o Yesu. O le si mea onga e tupu. Pea wha pēte le loa Yesu. O le nei. Look at verse 16. Whaupus fumale onu. Mai kara kuspa ia. O le mea lea na whasaua ai utaia ia Yesu. O sa ili fo e fasioti a te ia. A wana ia whaine i mea i le sa pati. Kia kua lor sa paki, kia kua lor kula fongo, kia kua lor tūmale anga masani, mele moa o ea, fia fasioti ia Yesu, vai mekara Yesu, o ko fai mai o ko whangau upper amo. In other words, o ko fai mai o toa le lotu. Ai o ko fia fasioti ia te au, aisea, le aisea vanoa la upu tonu ia te o toa. All those things, mea umanga kupu, pe ale i loe o e loa tua, first and foremost, whanau lea tua, ia e loa Yesu. Varke lea la whainga. Whawhenanga e whasio ke e suelenge. Le tino ke riso lana e kalesia. Mea whai mai Paulo. O se whaleanga. I le kalesia le tua. E whaleanga ina o ia. E le ana le kalesia. That's what's going to happen when you do not know the Lord of the church ea. Whai whaleanga sa wa ina. E oe le kalesia. Wa e le loa le ali o le kalesia. Mea ngā le kupui. Whai pos furuma le valu. Whalongo whanau le tua mai. O le mea lea, ua atili ai ona sa ile o iuteia, e fasioti a teia, a ua ele ngata ina soli e ia sa pati, o ia whetalai mai o ia o le tua lona lava tama, o ia whaatusa o ia mare tama. Ele ngakanga, o le mea leo fia fasioki e lauri e Yesu, e sea, soli e Yesu le sa pati. You know, the amazing thing there, o le upunga soli ngā le whapalangi, go to translation of Ekawai and NSP and V and a King James Version. Malefa sa mo. O le upsa mo le o le soli. Translation so mangala upula e o le breaking. But that word is from the Greek word luo. Means dissolve, means melt, means loose or destroy. The most common use of the word luo there in the Bible is destroy. In other words, he destroyed. In perfect tense, indicative mood, the truth is Jesus was destroying the Sabbath. If I put in those words according to the original language. Jesus was destroying the Sabbath. That's why these guys want to kill Jesus. Why? Because he was destroying the Sabbath. The very word, like kong lepo o lefiong pa ia le tua. Nga kalepe inga, nga whale au ngā inga. Na lepe tia e keriso, le sapati. Mea ngā fia fasioke e lauri ia Yesu. Malesi mea whai mai, e le fia whako Yesu, o ia o le atua, o ia o le atari o le atua, o ia o le atua. The very reason why they started, o le whavenga lunga whae, e le po le kolu o whai Yesu, o i ngā amaka mai lava, ngā afta lauri ia, i ngā e fasioke Yesu. Start mai lea, ina ua ia kalepe, ina ua ia destroy le sapati. Mea ngai maua, pe a tātou le iloa, Yesu. E amo e oe le amo, e le o sau amo. E polongai oe i lalo o le taita inga, ua levanga e alu ese ai. I'm talking about the sin ruling and the law ruling here. Makala Yesu, ia otou o mai, ia te au, o au fo i e malo loa i otou, o la u amo fo i e whaingo fie. Ale upunga whaingo fie,
E whaniliu ma le upo e lengi, o lona winga well fitted. In other words, only my yoke that fitted you. No other yoke. E leise si pule. E leise si taitainga. E tatau ia te o tangata o le atua. Wana o le pule. Wana o le taitainga a Yesu. Put things in context. This law. Whamekala a tuspa ia. O lau whea ngainga ma oe Israelu. The church. Koe whaiak whilia kala. It's not Israel. O le lotu. E le o Israelu. Ese a Israelu. Ese le lotu. Tātou o le lotu, tātou o le ekalesia, tātou na filifili, peonga filifili e Yesu ka malo mai lea, mai isi mai e kele, fa penga filifili kako. That's why we are called ekalesia. We are ekkaleo, means we are chosen, we are called out of the world. That's us. We are not Israel. Ese le vala winga Israelu, ese le vala awina o i tātou. Whanau le atua. Mea ngā su e lau li e su fasioki. Ngā hi ua inga fasioki e sea a maka mai I. The word is, he destroyed. He was destroying. If you know grammar, he was destroying. Something that it's in perfect tense. Something that happened in the past and will continue happening in the past. So the truth is, he was destroying the Sabbath. And he was still destroying the Sabbath. Means, no more Sabbath. Jesus is our Sabbath. O Yesu le atuanga o ngā mea uma. We should never go past Jesus' question. Tā ua I o le tātou whaalongo le lei. I saunuanga o le tātou lei. A feta lai lo Yesu whaalongo le lei tātou. A saunoa lo le ali. O le aves ka ko me fai, whaalongo, ia I loa, ma fai le me sauno ai, whamei kala Yesu, e te fia malolo ea. The question was directive and personal. Whawhanga sa o lava, do you want to get well? Pe e te fia malolo ea. O whanau vela, o iei teimi, o silia kia ka kole pili, ngai lo le malolo. O sile kia kako le mai ia a whawhai ngō whia me koe whawhiu kala o sile tua tātou o sua malia le angasala o sua malia le ola le olanga pipili whaale anganga o le mea ngā le uali ali I pe o what le ein masi record I o I loa ngā whia malo lola ka malea whaamalosi ngā whaamalo e Yesu le ei fose record pe o isi a vaenga ngā whaapupula whia ngā whaapipili ngā whaasavali o so le se mea whapenga I. Ngā whako Yesu, e ki whia maa lolo ia, a kali mai, e le ile ioe, a peu kūle iska ngaka, a whako Yesu, kūla ia, a velo moenga, ma e savali, ma le wha moe, ia I loe lau li ia, Yesu le li o sa paki, Yesu le li e wha malolo, Yesu le li e iei le mana, o le atua liu tinu tangata, le ngā whaial mea lea, la kuloa whaifsili. Sole, e le mwhainga amo lo moenga I le sa pati. Ave mai kala al pili leo sa vale. O la ukama lea ngā wha malolo ngā. Ngā whai mai o ke kūlunga. Amo lo moenga. Ma o sa vale. Ko lusi fulu valu tau sanga. Ke roo mawhau whau whai tau. Oka kele o nge ia vangoa. Kele o nge ia vangoa. Whape nā tātou whanau le atua. Kelo kako avangoa. Ana le tango mai lava le atua. E whaasanga atu o tātou mata. Ma wai atu o tātou talinga. A mai le loto fau. Whaaola tātou mai le oti langa sala. Tātou te le langona lon si fonga. Whape ngā. Na whaamalo sia. O na whaamalo rola o kamare. If you will. Na whaamalo sia. O na whanau wina. O na whaola ina oe. Pero anga whaakale e suia oe. Ke leka I kai e sau ia te ia. Tangal mea sau o ia sa ili whamai o ia o sau sa ili e mamai o le fō mai mo e mamai ai le mo e malo lo mo e mamai e fili a ia not all the mais otherwise the whole world will be saved but that's not the truth that's not what the Bible says when we pray nesi mea ngā le fiki I o lea when we pray according to this will that's what He commands whamai ai te talo mai ai se me kokuma ngā oi ia uto talo e ala atu lona suafa a tusa malona fina ngalo
Kele o kako kakalo. Kele o kakalo isi o keusiano. E le tusai male finangalo o le atua. For instance, we e kakalo ia whaola inga lalolangi ako. Let me tell you, with love, change your prayer. That's not God's will. That's not God's command. That's not in the Bible. Never. There are some verses that sounds like, but it's not. The church can never, the world, the whole world can never be saved. The whole world can never be saved. Only some. Sau noanga ngā Yesu. Wana o se vaenga oi. Wana o lana ekalesia. Io le ala le mea la mawhai. E pipili skama. Koe ngā me, karo whai si ainga ia. O si ainga ia e lima vai. O le mea, o le ka alunga ngā leo ka alu. He play a victim game. He play a blaming game. E le ni tangata. O au le pipili. Imagine pēng wha pēo o sa moa i keme o kako like ang se pipili le sa moa. O le vanga kahua le ia ofia. Ia la e sanga pipi, ia e malolo ai la, ngau le ai moe, o mai a pipili maka waso sa vai ma, fale a lili malolo se vai ke ngofu au kafo, o pe ke sa kele koe malolo. But here, o kulanga sa kaunga iai. Ala o kamarea, fōringa mai, o fia ia, e mai ia, pipili ia. Whawhita auli o tātou, ia le whawhita auli ngā nisio kei. O le fia malolo, ai whaftai le atua, i lana pule au, pule malosi, o whapena, o na wha malolo, in other words, o wha mangalo, ima wha olaina, i tātou. Tātou wa ai, i a Yesu i. Tātou i loa le Yesu, e tusa mana kako passage, mai, o ia, wha mei e ati lana sila whanga, wha upo e ongo. Pamai na ia sila fia, le ka māloa le ta oto i, ua loa o na mai. Tolu sifurkau sanga o mai, ngai loa le Yesu. What that tells us, that Jesus, our God, can see through us. He's omniscient. There's no pretense before this Jesus. Le se whawholinga i luma o le Yesu lea. Na ia te ia le mana e whamālolo ai. Whai upo e walu. Mai ngai ia whai atu. Tu. Amolo sa tau masavali. O lona fina ngalo lea. O lea. Aua nei toi anga sala. Whai upo sifumar wha. Makakus pa ia. Wha auta ua e malo lo oe. Aua e te toi anga sala. Fina ngalo na Yesu. Na tila fia mea uma. O ia ele mana wha malo lo. O lona fina ngalo ia tato wola wha pa ina. O ia ole tua. He himself is God. He is the Son of God. And he himself is God. Lesi mea ngā le wa umano ta ua i le maalie. O ia na ia soli le sapati ayutaya. He was destroying the Sabbath. Wa e malolo. In other words, wa fa'ola ina lo wanganga. Wa fa'a malolo ina lo wanganga. Wa fa'a mangalo ina wang sala. A whapeu e malolo, o whatonunga le nei a Yesu mo oi, whapeu whatonu lau kamalea. O lea, tū ilunga, anvelo moenga, masavali. A waringa olo tū, whamai, tū, maamolo moenga, tū lunga se ilangona, e oe se langona fau. Tū lunga se e iloa, wa iaile swinga ilo o langa. O le mea le tupunga i le loko le atua. Whakeka ingo i tolus fulvarkau sanga aso sa in, aso sa out. Sau pipili, fo i pipili. Sau pipili, ko e alu ale pipili. Le aise whaaman, le aise suinga. Iwe makala Yesu. E te fia malolo ea. Whaile whaamalolonga. Tātou kerisiano o e ua uma o na Pasima Stage le o whaamalolo ina tātou. A iailo tātou tiute e whai o lea. O le tū. Maave lo tato moenga. Tu ilunga se e langona fou. Tu ilunga se e iloa o oe ua wha malolo ina. Ua wha saulo toina oe mai le angasala. Ua wha saulo toina oe mai le maua i, le ngofua i le ngofuanga o mai. Wha saulo koinga oe mai le mangongi le anga o mai. Wha mekara pa ia.
I le ame o kongo kako e pispisia pe ole I ole mai. Kula, this is where that comes from. I la. E pispisia, e stingi. E le manongi le lei, e matanga. O ese mai e tātou, o wha malo loina mai tātou. Tu I lunga se e loa, wa lofangia o e le tua. Ai lo kulo lunga fo I e sola. No, wha mai, tu avelo moenga. Wa kuenga lo moenga, e iai ke me ke koe fo I mai ai, o lai e ke koe whapa ufo I lunga lo moenga. O lai lunga le kala, e te toi sau lava, e koe ngofo lava yang salau. Kurunga ma ave. Avelo moenga. I ke fo sau sisi kau ko lo moenga, mangongi a kuai, mai a kuai whapei, onga e sa e mai ai. Wha mai, tu lunga, avelo moenga. Ma, savali se I loa tu tangata o oe ua e malolo. Savali se I loa e fili o Yesu o oe u whasalo toina. Savali se I loa e tangata o le laulangi ua whale au ngā ina Yesu le tula fono ma le amo le angasala ina ia whasalo toina I tātou o le winga lau kala ka whasio kangaka ka kumulua puru kako le winga ngal kala aya. O sa o loto I tātou we are now live after the cross, not before the cross. All those things that before Jesus, pointing to Jesus, they look forward. We are now look backward. We're looking to the cross, backward to the cross. Ile mea na whai e Yesu. Olea, He destroyed the Sabbath. He demolished the law. He fulfilled the law. He kept the Sabbath on our behalf. And you know what? He destroyed the Sabbath on our behalf. Mo tātou. Ola sa o loto. Tu, avelo moenga, ma e savali, se I loa tangata, wa e mana o lo, lava ngā pipili. In other words, lava le nā ola I le pongisa, lava le nā ola I le angasala. E ke, whaimekare su, e ke fia mā lo ea. E te fia mā lo ea. Ko kike whaimea su, lava ia ngā mai, e le ima lea au mai, e le ima lea au pipili. La sanga pipili ai fea. Wa ore kai mi o kaunga kula pili. Lava malia e o lava nga pili. Wa o mai le whaolotanga. Tu lunga avelo moenga ma e savali se I loa le rolangi, se I loa e fili o lo tua. O oe ua whasa o lo toina. Ke loa whasa o lo toina moli mau. E lise me kaus whasa o lo toina ai ngu maka oko mangofo maka oko le moenga o le mai, wha mai tūlunga, avero moenga ma savali, a wha mai whai upu, sfulu lima ngai ngā mai, ua alu atu le tangata, ma whailo atu, I tangata I uteia, o Yesu na wha amalo loia teia. Nothing in between. You get the healing. Go and tell. You get salvation. Now you're saved. Go and tell. Wa whaola ina oi, wa wha amalo ina oi, alu. Ai alua I kangaka o fili o le tala lelei, o fili o Yesu, o fili o le ngā luenga a le tua, a mai ngā luenga, la ngā fsili mua, ele I loa ka maa loa le Yesu. A leo ka fsili I, ngā whakau e Yesu I le tempo mai Yesu, ngā uwha maa loa oe, mele, auange e koe angsala, loinga ka mai ngā alanga pili lau kamalea o le angsala. Now he's forgiven. In other words, now he's saved. In other words, now he's a Christian. He has the responsibility. Kulunga, amo lo moenga ma e savali. Alu lo lai lau kamalea, tau, o Yesu na ia whamalo loa. O amo, o eku. O amo lo moenga, o e savali, o e whai atu, o Yesu wana whai awawenga I lo olanga. That is our calling whanau le tua. E te whia maa lo ea. A whai ele ia li I Yesu I lo olanga. E mo mia e oe le whaamalolonga. Ai a whai ua uma o na whaamalolo ina oe e mo mia lo tū I lunga. Ave lo moenga ma e savali mo mia lo whailo atu o Yesu wana whaamalolo ia te oe. Ia tua le tua. Ia li I geriso. Ia I tātou. Ia I loa le laulangi o tātou ua whaamalolo ina. Let's keep on with the knowledge of our Lord. Whaawau lo tātou I loa o ia. Whaawau lo tātou wola mālolo ina. O na o ia tātou te mauai. Le saolotonga moni, le whaamālolonga moni, le whaaolotanga moni, le karangoa iau ia solulu. I manuia o le nā whaolotanga. Ua mālolo I tātou I le anganga.
o whaolaina i tātou ola a kakawhioki kau ke o le langi e sea, ele on stato le lei. Ele o stato soli ngā tūla fono, po se tausi ngā tūla fono. Aia o le alofa tu noa o keriso. Na ia vala awina ai i tātou. Ena ia o tātou malo lo. Whamanuia le tua. E lo fina ngalo e tusa o ana fionga. Io valo mātou tua o mātou whaafitai e tusa o au fōai e ala iau o fionga. Whaafitai lo whaamanatu mai. Whaafitai lo whailo mai, lo whangwhangu mai. Ia i mātou maau wā venga na whai e lo mātou o langa lea li e. Ta maa lo mātou te talo se i whapena o nanga le lei. Au mai ele mana, mātou te mana tua, mai loa atili ai. Ai sili o na sawa vali e tusa ai lo mātou o li. Le afo ni maa whauwhaunga, ni whaaleonga, ni tautalanga. Mo le tusa, malau whaasino mai ta maa, whaamaa ngalo, le mea whaingaluenga i o au. Whaamanuia i o tangata na whapena o na maua, le nei au o na atu. Ai asili ona vi ia oe e whaavavau no lava sua whai Yesu.